sa papagayam, dahil lagip tila palabas ng pagayam tayong Aileen, iti Ilocos Norte. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemy, ti kinapudno wano kinaanes. Kahit may sa daytoy Manong Nemy nga napatag-unay nga ugali. Wano aramid ti may sa nga tao. Be honest. Saan mo nga tagikwaen, ti saan mo nga kukwa. Di mo alalaan ti para iti sabali nga di mo ipakada. Awang kas iti magpakada, no alaen mo no ikan na ka, uno dumawat ka. Saan ka diyas tamanong. Dati ka nito nga alaen, ti mesa nga banag nga kukwa iti sabali nga di mo ipakada. Dahil takit panagtakaw. Nga na ito ti mesa ka nagiti kangrunan nga bilin ti Diyos. Saan mo nga panagtakaw. Kastoy man Manong Nemy nga rugiak ti amin. Diyak kumakayat ti madayo Manong Nemy. Ngem, masapulunay. Padasag Manong Nemy iti gasat ko iti sabali nga lugar nga saan nagtalaed iti lugar mi. Gapota, adda uper kanyak Manong Nemy kas katulong nga ti masusweldok akas servidora iti besa karinderya iti lugar mi kat times 2 kat no nagagatak napudnuak times 3. Numuna Manong Nemy kat nagraduaran ti naunami nga anak nga ni June iti high school ket ni masapul nga addan to pagmatrikulana nga mapanagbasa manong numuna ta engineering ti kayat na civil engineering manong upat dagiti anak mi ken ni Jimmy ni June nga nauna ni Jenny ni Myla kastamatan ken ni JP. Dua nga lalaki, dua nga babae. Nagsasarunod naman nung kinapudno na. Into no next year palubos ti apo ka na di agundaway kat sinintumaten Jenny ti sumarno nga agraduari ti kolehyo. Wano high school ko na kuma. Nagsasarunod da. Anong Nemy? Agtawa ni June ti 670 15 mit kini Jenny, 14 kini Myla, 18 to 13 kini JP. Ato hindi Manong Nemy ti mangoy uyaw kan manguboblag magmismisuot ka na kami. Gabot na pinagsasarunomi ti upat nga anak. Ibaga ta nagpalay kay takon manong. Tano sana ko mga nagpalay kay amangan no. Kadagidi ang panawin kit baka no nakaaya na kag ti nga dosena Diyos ko. Idento ta makipaspasada lang ti tricycle ni Jimmy nga asawa. May sak nga servidora, iti karinderya, ni Jimmy makipaspasada, tasad na nga kukuha ti tricycle nga paspasada na pasaray mangliwat pa'y. Tanood da kabagyan daking kukuha ti tricycle nga kursunada ba't nga pasada. So nga mabakansya ni Jimmy. Huwag manong. Kadgapot tagkalid sa ni John, kat sa amet nga dumakkel di sweldok akas servidura. Di mat umantado da kiti mapasadaan ni Jimmy, kat kasapulan ni John ti pagmatrikula nang agbasa iti college. Iso nga, imanugutak Manong Nemy. Nga sumurot ka ni Mrs. Fernandez nga mapansa di syudad, tapno isarek na kami iti may sa nga balay, nga duwalaeng manong ti trabaho mi. Dua kami Manong Nemy. Kaniya Betty nga kinabatsak iti high school padakmet nga adaanan ti asawa nga marigrigat. So na lang tal-tal-talo di kita anak da. Anak da Manong Nemy kin Rohel nga asawa na. Ni Rohel kat may samot lang nga piyon wano construction worker. Iso di bagag kini Betty nga dagkasapulan ti katulong sa syudad nga nangato ti sweldo, manugot ba't nga dagos manong.
Iso nga, urayan na kami ni Mrs. Fernandez tapno makilogan kami itilogan na nga van ngagturogan sa syudad tapno di kas taget rugyan mi intagpaya kas katulong Manong Nemy. Iso nga pagpagada akon kanagitan ko kas tamat ang gini Jimmy. Ket nakamisuot na gitan ko. Abay anak ko. Abay misuot kayo. Ha? June? Nabimitas kumamit lang no sante nga kiin na tayo. Mayat mo titrabaho yo ha. Ana nga mayat titrabaho. Malibre tayo pa nuka ti makanmon wasida. Yan takarinderiya nga pagpapayan nyo. Nukasta nga agrurupat kami nga paniskwela. Mabalin mo ti mangyalisto nga umay mangtad ka na kami ti highball pamikat mi. Idinto na dakan to sa syudad. Baka marigat kang bakasyon. So na mabaling ko nanang kita. O saan ka humadayo? Uri ka sa nutrigat. Basta aga-asidag tayo. Di nga mintang. Isumiti ko na kata kayo. Isumiti ko na kilinanang yun. Akong adantan. Ako urayan di siya ahente. Nga mag-isar kada ko adakin ni tita yung beti nga sumre kakas katulong. Nalpasing na titulag di amin. Oret makapagbakasyon ak maniti maminsan di makabulan. No kaya yung ano mapanag sa di abroad. Nga to 4 years ti kontrata nga saan ak makapagbakasyon. O Jenny, nang Myla, JP, nang ina ko na nako. Ipas na cute agbasa ha. Mapanak magigasang-gasat sa syudad para ti masakbayan nyo. Basit lang di may tulong ko kini tatang nyo. Nos dito yaklata. So agaanos tayo, sakripisyo lang. Ag singsingpet kayo, ag titinulong kayo, ipas na cute agbasa. Kada kaming mat kini tatang nyo. Ipas na kami trabaho, tapno makapagbasa kayo amin. Natalgetak nga rod Manong Nemy nga ng panaw karagiti aggaama gabotamok Manong Nemy nga aramidan da ti agsinsingpet agtitinulong ken kastamat ta ni tinda parang ipasnek ti panagbasa da. Nagrigat kami ng ti kasto nga panagbiag Manong Nemy ngem no daduma ket basol mi matlaeng nga gasawa. Apay? Gabota nasapa kami ngamin nga nagasawa. Wen, abos tagpadpada kami nga high school graduate laeng ket idi tandan nagkinaawatan mi kini Jimmy Manong Nemy. At amat nagidikundaway Manong nga makalipat kami. At nagidikundaway Manong Nemy nga kan kami tigundaway nga panagwaywas ket arakupen nak ni Jimmy. Marik nagtumaten Manong Nemy tinairot nga arakop na. Marik nagtumitan Manong Nemy dagiti na parang bibig na amang amal amang nanam kadagiti bibig ko. Marik nagtumitan Manong Nemy ti maisaluksok nga dakulap na iti barokong ko. Kasino ko mga rod ti maisa babae kas kanyak nga saan nga maianod ti sulisog. Kapag agpadpada ti direksyon ti puso mi agpadpada ti riknami Manong Nemy nga agpimpinateg. Maulit-ulit ko idi nga ipaay ti amin-amin ko ket agpapas kami ti ragsak. Wan maadi-adi digiti areng-enggan asog mi Manong Nemy. Tay kunadan no naimas tay makan ket no maramanam alaka nga alan. Iriada nagpitpitik iti saklot ko Manong Nemy day tamaten Nasapa kami nga nagasawa Manong. Numuna ta binagsasarunom ito pat nga kakabsat. Nadaan kami di kabukbukudan nga balay iso na laeng tagunadan nga balay tinapanglaw sang kasapulan sang kaapuyan iso nga kunada kada kami idi naka-imposible launay Aileen Jimmy nga may kanyo tinaran niya kamasakbayan na kita anak yaw. Uri laupat nga nagsasaruno kananilat pagsapulan nyo
tricycle driver ang makipaspasada, servidora iti karinderya. Patinggalang ti high school di kita. Baka no dapay saan nga makaradwar ti high school. Kasi lang nagbalin ka na kami nga karit data Manong Nemy nga basaray may karagiti tao. Iti aglawlomi. Iso nga nagtulagan mi ti asawak Manong Nemy nga uraan niya't pamaspasamak. Aramidan mi ti amin. Tano na paay man di ginaganak kada kami iti panang paadal da kumakada kami. No saan mi man nga nagunood ti kalikagumi nga balagi da kam nga agasawa. Ngim ikarimi nga dagiti anak mi tagbalagi. Iti anyaman na pamuspusan. Iti makadaon nung kami dito syudad Manong Nemy, syempre inyam amuna kami ni Mrs. Fernandez itagbalin nga amo mi. Di magbindasan na Manong Nemy kata panglawaan man ti balay ngem dududwamet lang ang agpaiso ti trabaho mi Manong Nemy kini Betty kadag sinublat kami ni Madam Vanji Manong Nemy kinunana ka na kami agkalugaran kayo uwan ma'am madam kasi nga malasing ko no sa inyo kada kayo ti Aileen ken Betty ay amo kon ti Aileen isu ti naisem. Ti Betty, ala, naisem magmat madam. Waan nga sa balit isem mo. Ape ko mo, agpadpada kami mat nga uwis isem kini Aileen madam. Ape ko masang kaming agpadpada ti isem. Ala. Agay, iyapa mo kada kayo ni Nana Sabel. Sut ka daytoy. Nana, da kayo ti mga instruct kada kuwada no anya trumbing aramidon da. Tanay. Ada pa pa nag-aguro-ure kanyak dayar logan ko. Ni Nana Sabel Manong Nemy isu iti kaduami. Bali talo ka mga katulong siyak ni Betty kin Nana Sabel ininto tamay may sati Serbian mi. Ada ngamin hotel and restaurant nga negosyo ni Madam Vanji kat syempre dagiti malabaan kat iyagda kada kami. Di kat nga sawen nga dut labaan mi. No panagdalusmet na lawa sigon kinina na Sabel may sa lakano tisan mi nga mabaling nga serken nga siled nga dalusan ti siled ni Madam Panchi. Ang sinublat kami no itatangal daw kat siyak taglaba ni Betty tagdalos. Ito nabigat siyak tumat tagdalos kat ni Betty taglaba. Kasta nga rin tinapasamak Manong Nemy aging nga sa nga napupuutan ti kuntaway at dan makabulan mi Manong. Kat siyempre agsweldo kami na. Buwan Manong Nemy inted ni Madam Vanji ti sweldo mi kat impakadamat nga dagos ni Betty nga agbakasyon. Iritang gundaway Manong Nemy saan ka nagbakasyon ta isupit awag pagpletek ko na. Umanayin nga suratak ta ipawid ko latan kini Betty uno ipawid ko pekang kuha na di sweldog tapno itad na kini Jimmy. Ngimit ka sarita nak Manong Nemy ni Madam Vanji kinunana. Ipawid mo di sweldom kini Betty? Uwan madam. Panagkunak at nabimidas no sa mo ng ipawin. Nagroon no, kaya't mo ti bumali. Bumali ko na yung madam. Di swaldom, umanay ka din nga pagmatrikula, di anak mo ko nang mga agbasa iti kurso ng civil engineering. Anya pa iti para ka nagiti na duman, nagiti anak mo. Abi nga di mo kwentaan no, mano ti kastusen na ti may nga semestre, ta itid mo nga amin. Pabayadam amin kang wanan. Taman di mo man panunutin. Kastan tumat manin iti sumarunong nga semestre. Bayadan ng tumanin, naging ka na nga makapag mayring pas na rin ang school year. Awamat ka ti pangalak. Bumalik ka. Agbalik ka ti, upat nga bulan nga sweldom. Ala, madam, nakababahin met. Amo Aileen, iti makabulan nga panagyan nyo ditoy. Naadal ko no,
anya di kiti ugali yo keno asya sino kayo. Magusto launay ti kinapudnom ken ti trabaho Aileen. Ket sigon kininana Sabel nga isistoryam ken kuha ng opat na anak mo, anak yo. Magitrapas pasada lang ti tricycle ni GB. Ket kayat mo, kayat yo nga makaadal amin di kiti anak yo sanggadi. Uwan madam. Kayat mi launay. Abikid din saan. Dito launay tarapat mi ti asawak. Okay. Nakasagahan ka tumulong ka na kayo. Basta lagi di, itultuloy mo ti kinapudnom ken kinagat mo iti trabaho. Aileen, magustuhan ka. Managunakit siya tagpaot ka na gitiya, nagbaling ka katulong mi. Ala, kita, thank you nga madam, no. Awan ti mararamidak no ka hambintot ko ken kamalik. Sana kas ni Betty. Apa ni Betty, madam? Damagam to kini Nana Sabel, no. Apa ni Betty ko nam. Nuan niya ti mading aramid ni Betty. Agkalugaran kayo. Nagkaraduhan ng Cavite High School. Nagkaubigan kami. Agat ugali ng amom. Medyo handa pangpangas na. Awamat sa bali ng amok nga mading ugali na ma'am. Alalala. Ikang ka iti upat nga bulan nga bale. Upat nga bulan nga sweldom. Ta ipawit mo. Ngem sa angan ni Betty ti pangipawitam. Tamangan no makurangan hanggang maitong palamin. Kita adaman da kiti remitan si store nga mabalim mo nga pangipawitan. Basta lagi di adre kompleno anagan kan address nila kay mo. Madam, nagkamanak. Happy God nga sakit ka. Sangit diragsak madam. Nakasaysayat kayo. Imbaglaki din ta. Imanugot ak nga. Imay dito hitap ng trabaho ako. Agtrabaho akit. Dakaigayam ti intinag ni Apo Diyos nga makatulong ka na kami. Para ti masakbayan na kita anak mi madam. Thank you. Yan. Nasigbat ka di madlang ti asawam. Nasigbat ma'am. Ore makigam ti adwa kwarta. Amangan mat no may iluod isuna no may kaigam ti kwarta. Ibagam nga mangopen kay ti account yo iti bangko tapno anda pangidulinan nyo ti kwarta tapno sa nyong igaman. Mas talakid di mayawatin kang kuana maalanan ma'am. Madam, siyempre isurat kumet no anya di kiti rumbe nga papanan na. Mamatiak hanto pulos nga mayawan ti asawak. Saan to madam? Gabutan nagkarikan niya. Lakit na siya to kasta. At sabi ko mga ta, mamaintener di kita anak mo ti singpet kan kaganda. Kini daw dawat ko, Aileen? Ngagbaligi di kita anak yo. Ore ko lang na arakop na Madam Vanji itinalaw sa ragsak ko Manong Nemy. Imagine, ada pa nagtalek na kaniyak nga nang iti advance nga sweldo na 4 months. Imagine. Di na panunutin Manong Nemy nga baga bigla ngagpukaw. Kinabi ko mga ramidag tagpukaw. Makasara kak paitikas ken kuha na nga nakapinpintas ken nagsayat ka employer. Ngaman niya tikuna nga madingo ugali ni Betty. Huwain Manong Nemy nakapanawan ni Betty kunak kang kuha na nga agpauitaklutan ni Tremita Store kinusilapan na. Abay awang panagtalik mo kanyak, manulag na ito ipauit mo kuma. Kunana, dito ang sakit dito, mading ugali na. Napalubusan na kanapan nag-remit, Manong Nemy nagipapauit. Kalpasan na, hindi ta makaawid ak Manong Nemy kinasaritak ni Nana Sabel. Nana? Oo, simangpad ka. Uwan ma, Nana. Ni Betty nga ta. Dandanita ka dano na yun. Dandanita nakasangpat sa diya. Tama no lang oras. Ti biyahe 6 hours lang. Nana, apay, ada ka di nandandlaw ni Madam nga mading aramid ni Betty?
Di mo ka din nakita ti dakila karton nga awit ni Betty, hindi pa nagbakasyon na. Diyak nadlaw, madam. Anat nagdiya karton. Tsak man na mo. Nagyan, iti ado nga delata. Delata? Kinam sa jay. Di kiti delata sa jay, oh. Adot naksay. Nakraadan. Kahit yung asawan, di mawat. Inikan ni madam, iti ado nga delata. Gabo ka kita, samot nga makutkuti. Gabo ka dita sigun kini Madam Vanji ket adda dagiti anak na nga agipat patulod manipod di abroad kadagita nga goods dagiti ay agapo iti abroad saan nang empakada inala nang inlibas anya Diyos ko maaramid dayta ni Betty ganata ti ko na siguro ni Madam Vanji nga madi nga aramid diya kaduam. Iso nga sa mutultuladen ni Betty. Talagang sang kong tultuladen na. Ngamuta, gastad na ipaugali kaniyak. Ugali mi nga agasawa. Nga sa amin nga tagtagi ko and sa amin ako kwa. Hamay alalain no di mi ibaga. Kasi iti kinaanas ti asawa nga tricycle driver. Amin nga malipatan da iti lugan na kita sublina no din na maisapul ka na kita pasahero na kita pan na iti police station. Very good. Kastama ti pasagabsap ko ka na kita anak ko nana. Nga saan da nga tagikuan ti sanda ako kwa. Saan da nga tagtakaw. Kaya tuloy mo na ita kinasiyaat mo. Ha, Aileen? Kinawan ti sabali nga makatulong kang ka kada kayo no saan nga ni Madam Vanji. Nagtultuloy nga rod Manong Nemy hindi pa nagpaaymi kini Betty agas katulong kadadai din upat nga bulan nalpasen ti umuna nga semestre Manong Nemy kat syempre binalyan nakmanen ni Madam Vanji tapno di kasta kat mabayadan amin ni John amin nga gastusen na para iti second sem. Aging ka Manong Nemy nga dan signal iti lugar mi kat ni inregalon na kami pa ni Madam Vanji iti sagay-sakam nga cellphone kaya nang ipauit kami iti duwa nga cellphone para iti asawa kat para iti may sa kadagiti anak ko. Aging ka Manong Nemy nga makasarita ko iti anak ko iti asawa babayan iti cellphone siyempre alaliston ti komunikasyon. No adagandaway ko Manong tawagak. I miss you, Jimmy. Miss you more. Sika, kan ka na yung agbakasyon ni Betty. Sika, di ka agbakasyon. Sana bale. Kaya kahit kumita, adadam mo gusto anak ni Madam. Awan nga may tagbahadi dito ng bakasyon na. Nagsinublat kayo. Saan naman na kaya? No, agbakasyon. Duakam ka no. No, saan nga mabalenti doa? Iso na kanulain. Ay, basta agbakasyon iso na, permi. Wanam lang no nagkapoy di abroad. Kunam lang no may sa nga DH, uno saan kat balikbayan nga nagkapoy di Hawaii. Kadi, awoin. Nakalaslas tog dada nga Betty, kunam lang no saan nga katulong. Di makadakis, aday warwaras na nga madi nga damag dito. Ano di warwaras na nga madi nga damag dita? At akalo madi nga aramidem. Nga dito tikapunan no aping nga dakdakil nga amang tipaw-pawit mo kwarta. Nga miti isuna. Katibagam ko ha. Nga bumalbali ak. Isuot ko na. Baka no. Nagbisyo ko matin, Jimmy. Jack to aramiden data. Nagtulag tamit. Nga no, agi remit ka iti baleem nga sweldom. Idaratsok beto ko iti bangko. Kanuan niya lat magastos ni John isuti i-withdraw kuno ibatik tapno mabayadan ng ti 1 sem baka ka na dumadagig text bait mo ha baka no makapag-chicks ka kapot yung cellphone awan ti pagdanagam Aileen kasi tulag ta agsaktipisyo ta
para ti masakbayan na kita nagta. Siyempre, kalpasan daytoy, ag-first-year college tumatin ni Jenny. Kaya kurso na kanong accountancy. Wakagidan doon nga graduar. Da June kaya ni Jenny. Ta 5 years course ni June. Kaya 4 years course kaya ni Jenny. Aduhan di kiti mas daaw no api ka nung nga makapag-college. Tinaw na nga nakta. Adadan duman na ati si Dao dahin to no. Ag-college with ni Jenny. Babae na tanita. Nuan yaman ti adda ti panunod na. Isumanti ko na. Tinasken kat na siya ti aramid ko to'y. Awan ti madingar aramidek. Kat no patpatagsan nakman ni Betty tamadit iwarwaras na ta. Nga bale. Ni Apo Diyos ti makamo. Basta natulus ti konsensya. Kaya nung kasta nga makasaritak met, dagiti talo pa nga anak, dagiti upat nga anak ko, Manong Nemy, kat marakaragsakan kami siyempre. Na naroon na kaniyak, ang sipod ta tungtung palenda, ti bilin mi, pamagbagami, kanakwada. Manong Nemy, doa idin tanda iti college, kat siyempre, awang mati problema, kapag tagtuloy mati pa ng tulong ni Madam Panchi, kanyak, kada kami, na nagtuloy mati nagbalinak anapudno kanakwada. Laging ka, Manong Nemy, nga iminiting na kami ni Madam Panchi. Kanibagbaga na, Manong Nemy, nga, ada ka no napukaw, nga kwentas na. Sino tinangala kata kayo? Ay, saan nga siyak, madam? Saan ang nagtaktako, madam? Kinuna nga dagos, Manong Nemy, ni Betty. No, saan nga sika? Saan met kanina na Sabel? Sika nga rin, Aileen? Diya ka mo tagtakaw, madam. Saan kong tupulos nga maaramid? Madam, kinapudno na. Kita... Nakagargarbuitan dikit anak ni Aileen. Imagine, doon ti anda ti college. Kahit manulat sweldo na, halaman, agpatpata kam ti sweldo, saan na makapag-college dikit anak ko, kasadar dikit anak na, at manulaing met, ngam iso na, makapag-college dikit duwang anak na. Nalawag ng iso nga rin tagal-ala, saan nga siyak, madam? Awan, dalalaik. Madam, amo ti Diyos. No awan ti umamin ka na kayo. Ala, lipatin yun. Oreta, adamat na install nga CCTV ditoy. Ison ti pagkitaak. No asin no kata kayo ti man nanakaw. Manong Nemy Jack Pulos pagaropen nga dakas ka ni Betty nga mangpadpadakas kanyak nga siyak ba iti doon ang tatakaw idin to talakalawalawag nga isuna nakanganga idi mangig na Manong Nemy ti may panggip ti CCTV kita nga tala nga makangig iti CCTV dito nga Betty isong sanang nakapaglibak pa Manong Nemy aging nga dimteng Manong Nemy ni Nasabel nga takaduwa na nga katulong nana wen dadamay sa kata kayo nga may katulong dito ni Betty saan nga sumuna sino karod sika siya ti maikat na Nasabel maikat ka nga gan ditoy may transfer ka iti hotel ngagbalin nga janitress hasta ngagpaiso Aileen kinuna Manong Nemy ni Madam Panchi nga dagahim nga dumdumngig oh my god instrakan ka dakad datantek salita madam kung namalunig ka dintak na panagnagak ti talaga nga kinaluyal mo o kinalaing mo kahit ka nga tulungan tapno matulungan nga talaga digiti anak mo makahit sunumay nga tawon man rin ag-college sumay katlo baka agigadan ng to amin nga dati college sa anak mo madam i-ingres ko ti sweldom being janitress dito yung matlang nga kawit ka
Kaya magtrabaho ka sa diya, itiyag malmalam. Kaya no kaya't mo iha, pagbasahin ka, ititest da. 6 months lang. HRM. Narakas ka sa nulaing si kanton tipos gag nga supervisor kari kita yapasdek ti negosyo. Supervisor? Kalbasan nga makaadal ka ti for 6 months. Madam, kaslasan na ka mamati. Tapos anad na nga matulungan di kita anak mo, matulungan nyo kini Jimmy. Babayin ti kas na nga wagas ka matulungan ka. Dakil ton di sweldo, oras ang kanton nga bumalbali. Oh, madam, nakaimbag kayo. Ni Apo Diyos ti na imbag. Gabutan na imbag ka man nga tao. Imbag met iti may supapakeng ka. Kaya oray no anya ti dandano nen Manong Nemy ni Betty iti lugar mi bahala na ko na. Tinasken kat na dalus ti konsensya mi nga kasawa. Kansanga na pupuutan ti panawen Manong Nemy napasama ka nagbalinak na supervisor kada iti negosyo ni Madam Fanji. Kalbasa nga nakasursuro akman, nakaadalag. Kaya na graduaren, Manong Nemy, hindi doa nga anak mi. Gabata, nagandan na nga nagraduar ni John, 5 years course, sa ni Jenny, nga accountancy, Manong Nemy. Nagbakasyonak for the first time. Siyempre, nalapsat mo na, diba, arwatek. Na-maintainer ko met Manong Nemy, iti pintas, kinlapsat ko, kastametan kini Jimmy. Kaya nakaragragsak kami, Manong Nemy, uhen, naangay, iti panagpaalami, kalbasan ti graduation program, aduan, nagiti paalami, Manong. Adumat, nagiti maray. Ay, kinam kadla una, kinam kadla, di gatas saya, gasat ko na, kuma. Oh, Jimmy, Aileen, nana, isus po, nagdandan nga nagraduar, nagiti tuwa nga, inaon nga anak yaw. Kahit no mairwar na ti burda, dandun engineer nga anak yaw, kahit accountant, ang inam kadla nga ya. Idinto sa kung kuna, idinagiti tao nga, ngay, saan nyo pulos nga may kantina na niya ka masagbayan na kita anak yaw. Adaya kalkalim nga balitok sa di syudad, ha? Nga isot ti pag-alami ti mapaulit mo nga kwarta, ha? Aileen, babayan ti tulong ti nagbaling nga amok na. Pinagbasa na. So nga nagbaling na kita nga supervisor ti negosyo na. Dakil ti sweldo. Kaya doon naman pagkurkurangan na, alis to magla ti bumali. Kit ni Betty nga, api nga, di kita anak na saan naman nga nagbasa. Kaya nagpatpata kayo sabat nga nagsimra kini nga katulong. Nagpakatinggala nga para labaw, ano para dalos na na. Yung bagat sandang ikaten, idin to ta. Ay, hapo. Ay, agabota, iso ti pudpudno aman nanakaw. Awan di maibaga ko na na. Ay, isos apo, ay akitab kadlangan niya. Tibiyag, no talagang nga napudno ka, agad talagang saan nakakabaybayan ni Apo Diyos. Nagbatbata ka nakaruwar ti board na kita duwangan nakmi Manong Nemy kat nakastrikda nga dagos ti trabaho. Si Marno nagraduar Manong Nemy ti may katlo nga anak mi. Uwan Manong Nemy ti may katlo nga anak mi nga ni Myla iti kurso ng education. Idinto ta computer science kini JP. Adda amin trabaho da Manong. Ken kastameten adda amin nunubyo ken nubya da. Ket nagdagdagan dan ni Manong da nga agasawan tapno sumarundo kanumaten ni Jenny, ni Myla ken ni JP. Idin do tapaspasar dengan dakon Manong Nemy ngem ko nakadakwada. Ay nga napigsak pa lang, tubulog pa lang di negosyo ni Madam Fanchi. Ket ni Mat Jimmy Manong Nemy nabayaken nga kukwa na ti tricycle, kukwa mi. 5 pa din ti tricycle na sa dabukod na nga basit nga talyer. Gabot na nagbasa mat iso na ti kina mekaniko. Awanan ti sa pulan pa iti biyak mi nga Manong Nemy da nagkanmin tinaran niya ka masagbayan da kiti anak mi. Kurang na layangan ti panagkaasawa datap numakan kami matan iti apo ko iti asawa. Ni Betty Manong Nemy nabayagan nga awan isuna iti ayan na Madam Fanchi. Simurot kanu isuna iti kamalala na. Iti anak na nga talo Manong Nemy iti asawa na nga ni Rodel na yawawan nan. Kastamatan kini Rodel.
Ay, nakakaasid damit na ko tinakim ko. Sa bagay, handa nga mo kinasyan ti bagida, nagaramid na tidakas, iso kasya tinagtungpalan na. Nagbalin kami met nga nagtulong kadagiti padami nga tao, nangaruna kadagiti kabagyan mi nga kasapulan iti tulong. Dito nga ron ti pagkasarita ak manong kadagyaman naklaunay iti anos mo nga nangibasa kat sabi ko ma, ta maikarkarimat dito nga pakasaritaan akas maibasa agas mayanyatop iti pakanurutan iti true to life success story. Nagsuccess mo dagiti anak mi. No pasada pa nga nag-aasawa nga takkel ti pamati mi. Nitultuloy da ti singpet ken gaganda ken kinapudno da kinaanas da. Mga maparangay da. Agbalinto nga narangay na saliwanwan ka naragsak di bangunan da nga pamilya. Sabi ko ma, Manong Nemy nga kang kanayon ko idaw-dawat ngagtultuloy ko mama ti singpet ken gagad ti asawa. Akasmet kanya. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Aileen, iti Ilocos Norte. Thank you Aileen, tingka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti nagdangag ka nagbuya. Ito hindi pagayam nyo ni Manong Nemy Ruiz. Mangibat-bati ko ang tinimbag nga oras kada kay aming asapada. Babay na po.